Ia, toi whatalofa ma whawhelo ia tu loutou pa ia ma loutou mamalu soifua manuia. Ua whaiwhisina lewa, vai sau ngā ona tātou le toi whatapai ma whelo ai. Ia, ai whamali atu, tāruai ona nisi o fuafuanga ma tutungia whale ainga. Ai whamalo atu, nisi wha utou o tālinga, ia, whamalo le lava papale ma lo foi le ono sai. Welcome once again to another video of this Samoa Matters podcast. And it's been a while, but I'm back. And so please share, like, and subscribe to the Samoa Matters podcast. If Samoa matters to you, then Samoa Matters is for you. Ole asasa tu yona tua. Ole asasa le seta. Ole asasa e whamanatu e le Cristiano ole asa ole tu man ma lo kiriso mai le maliu mo le oti e po le tunga mau. Ia, o so saula le nei le fo iaso bitu I tāua mai se lau Cristiano. Ewe ina tuai, le tuina atu nei fo vitio. Ia, upu masani lava e sili tuai nei lo le matuale ai. Better late than never. O le vitio le nei, o le a se itala noi nei le upu e seta masona whaapongai ia ma le so tanga I le aso o le tutu. O le upu Easter, o se upu wa whangaina e whamatala pe whawinga I le upu Paseka. O le upu Paseka e sau mai le upu e Peru o le Pesach. O le upu Eleni o le Pasca. Ia le fo e whangaina upu e le upu Passover o se upu Whaperetania. O le Paseka la po le Passover o se ainga, po se tausaminga, se feast. Na whai e tangata Israelu ina o sauni o ese mai kupito I le mea sa nofu polonga ai. Ma e whamatala I le la aloa po le Passover o le angelo o le whaafanonga, o le Angel of Death. O la tau whale ma whaasawina I la tau, o a sa vali pe sausawina pou ma whaitutoa. I le toto le tamai ma moe lea e au I le ainga whaamawai lea po le Paseka. A o le I tua ai kupito. O le tausaminga foi la lea na whaatonuina ina ia awane I iei se iwi o le tamai mamoe e ngau. O se whaatusa e whaasino lava I le maliu o le whaola, le tamai mamoe le tua. O le tausaminga foi lava lea tasi. Ia na whaelonga ina e Yesu mo na soo. Ua ta ua le Last Supper. Ia po le tausamanga muri. Lea na iu ina avea ma amatanga po whaapongai o le sauninga whamantunga. Po le Lord's Supper. E whamanatu ele maliu le whaola e peo na whaia e kani se Cristiano I neo na po. Ia le whamanutunga lea, ia po le sacrament. Ai e mole au tūla le vitio le nei, e fia ilo ina ai se so tanga o le upu Easter, ma le aso toi tu. E ui e leo matua tasi pe mautu se manatu e winga I le tūlanga lea. O nisi o tautonunga e au fia se aso whamanatu o le taututongo. Le Spring Festival. Lea mafuai ona nisi o tū manga le ua tātou masani yaso nei. Le whaongai nei ia whamoa o Easter eggs, ia ma le lapiti o Easter bunny. O nisi foi whai mai e mafua mai le ingoa se tua whawhine. Spring Goddess, o se tua whawhine o le taututongo. E ngoi ai Oster. Ia, o nisi foi whai mai o le upu Easter, e mafua mai se upu whasiamani. O lona winga o le dawn, le tawhawata po le tai au se sengi, lea e oso ai le la mai le east. E wila I nei mau ese ma le mau tū e winga I le mafuanga le upu Easter. Ai e tasi le manatu tāua ma le aunga, o lona whaanga aina lea e whaingoa ai, ma whaamanatu ina ai le tuetu Yesu Kiriso, lea I ele Easter Sunday. Ia, po le asasa le seta. O le tuetu foi la, the resurrection, o se mea pito mawai, it's ilonga, it's a single most important event in history. Le talafasol pito wavea o se talafou, o le winga lea o le upu gospel, o le good news, e sau mai le upu gospel. Po le tala lelei, e peon tato masani ei, o le tala lelei la ma le talafou lea, o le tala I le tuetu mai o Yesu Kiriso. Awa ana le tuetu mai Kiriso. Se manu mua le se au ngā tātou whatutua lea e whai mai paulo I lan tusi Momo Korinito Sulima Sufama Sulfitu. Quote, a whai foi ua le tue whatuina Kiriso.
ua whaalea o ngā lo o tō whatuatua. Unquote. Ai o le upu la Easter, ewi ina whapea nisi o se upu fōupu o se upu whaneo na pō. Ai lei o lo moa i te tono tuspaia, i le tusia a ngā ruenga la o apostolo e matau pasuma lua fōupu e wha. Pēlau nei ei le lo minga a le tupu o James, o Engilani, le King James Version. E nā o le pau fōi la lea o le mau o le tuspaia o lo ta wai le upu lea Easter. Ma e whātatau le mau lea, i le pueina o Peteru ma tu le whalipupui e he rota, i le vai teimi tonu lava o le Easter, ia po le Paseka. And I quote, "And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people." Unquote. Now, here's the interesting part of this whole analysis, which has to do with our Samoan translation of this verse. O se vaenga ta ua mala mata ina o le ili longa nei, e mai se ai i le whaaliliunga le wha Samoa le whai upu lea. Ona ui o le tātou wha Samoa le upu Easter o le e seta. Ai leo le whaangaina la le e seta i le whaaliliunga lea. Ai o lo whaangaina le upu Paseka. Pea na whapea mai. Quote, "Ua pu e a te ia o na tuuai lea i le whale pui pui. Matu ina atu i tangata tau e taito o wha i vasenga e wha e leo i a te ia. Ua manatu ia e taita i ane i a te ia i le nuu pe a mawai le Paseka." Again, notice e le o whapea mai pe a mawai le e seta. E le tātou wha Samoa, a le Easter e peo na i le whaperitania. Lai wha ngā tātou i le Paseka. E pēlau i nei, i le tātou lava mau wha Samoa, o loo wheso o tai ma so o tangai upu nei e lua e pe o na tuinatu. Ia e mau ese fwoi tangata e winga i le whaangaina o le Easter, i le whai upu lava le nei, ai le whaangaina le Passover po le Paseka. E pe o na whaangaina i isi mau o le tuspai o lo tau ai le teusa minga lava le nei. I sau foi la mai tau manatu. I le whaaliunga o le tuspa i le whasamoa. E peina le lifa atu i le whaangaina o ni ulua i tustusinga malominga ni manuscripts o ngangana ne e rua ngangana e Peru ma le ngangana e Leni. Ia lea o lo i e ulo i upune o le Pesach, ia ma le Pascha. Ia ai a ngā foi le tuina atu o le neilo i longa. E whai ai oe lava ia ni au suenga le mataupul nei. Ia, oi mal nei, e ui e le o whaangaina le upu e seta, e whaaliliu e le Easter i le whaasamoa ina o le tuspa ia. Ai olo o tā ua mai ai le upu e seta e tono le tuspa ia sawa. E ui e le o whaatatau la i le Paseka ma le toi tū. Ai o le ingoa ia po le suafa le tamai ta ilau i loa mātua ati o e seta, Esther. Ia, lena la ve ino on tangata i le vea i mamasiofo a le tupu Asweru. Tala malama. Ia, o se sao le nā le Samoa Matters e le whamana tuina le sete peo nei nai asau tuanai. Ia, whamoe lava ua whaolini foi whinangalo. Ia, iei foi se upu o le tautamali i Samoa i lau whafonga. Ia, malua vi whale. E matua atu lava i nā. Nei teimi, ia, mai Loro tumua Alvi le talu, ma le Samoa Matters. Ia, e whaatua whaam, whaasoifoina lava, tātou toi whelo e foi, tātou tāpai stai au mua. Soifoia.